Habe yazi bafowethu kunento eyakenziwa uKhuzani lana bafowethu niyathanda ukusikhulumisa Khuzani. Hey bafowethu ngeke. Khona isikhathi la kade engekho khona eseAmerica. Noma wayeya khona ngisazi noma wayeya khona kodwa kade kuzoshadela intibani. Wasuka la. Yabo inhlelo vele ziyaqhubeka vele. Wahamba eAmerica lapha. Umuntu ongezobabikho emshadweni. Sakhuluma thina sithanda indaba ke thina ke indaba ze-social media siyayikhuluma bo. Hayi. Ngiyavuka kuseni emshadweni ukhona lo muntu. Nathanda mfethu ukusikhulumisa noma isidingo singekho kwakuyini nje ukuthi hayi bafowethu ngiyabuya ngiyokwenza lento engiyoyenza ngibuye. Hawu sesikaze sikhulume kangaka. Iyakhala insizwa lapha uNtexa uNtethelelo enye ama-content creators lapha ku-TikTok ene-content nje amgajubomvu abantu bayibuka bayithanda phinde bene-content ku-Facebook una more than 1 million ama-followers-ke naku-Facebook right lapha ukhuluma ngobani ukhuluma ngoKhuzani Mr. Mpungose Idlamlenze ukhuluma ngendlela ayimisela ngayo uma enza into manje uKhuzani ulaphana ke eMexico lapho bafana eyodlala khona iWorld Cup ubonakele kuKhuzani ngoday 1 ngesikhathi ke ivula iFIFA World Cup at the same time bekunengoma yakhe uKhuzani ephumile kodwa uKhuzani bese akwazi ukuthola ithuba update abantu abazisa abantu ukuthi khamba kanjani ngoba kunento kumele ayimemezele usayimemezela manje ke lapha uNtexa kubonga ke ini okuyimisela kaKhuzani ukuthi uKhuzani wenza into abaculi abaningi abangayenzi ukuthi abaculi abasihluphi kodwa uKhuzani uyakwazi ukuthi akwenze lokho abantu kumele bekwazi ukuthi yena kukodwa indlela uKhuzani enza ngayo uzagcina uphumelele uKhuzani understand ukuthi uphumaphi usukaphi nanokuthi izinto anazo kwabanzima kanjani ukuthi ayithole ukuze ayigcina ayithole uyazi ukuthi yena kube buhlungu kanjani lapha adlule khona iy'nselelo ama-challenges ukuthukwa ngekhala kubo ukungatholi ama-opportunities lapho kade esayine khona ikhampani eyamnika i-opportunity yes but imali ibingekho yabona because uma ungaphansi kwekhampani kuba nzima nani yababona abaculi ukuthi bayasokola so but uKhuzani wakwenza ngendlela akwenza ngayo so ingoma kaMduduzi habe ngimthanda uMduduzi ingoma kaSiya Ntukuli iza kahle kakhulu lapha online abantu bayiphusha abantu bayidlala abantu bayithanda so uyazibonisa uKhuzani ingoma lona uKhuzani bamfeaturishile lapha so abaculi beNkabi Records have ngibabhede I hope one thing uzobafunda kodwa ukuthi ngabaphambanisa bangabaphambanisa right ke diwe yaphusha khona uKhuzani ngazi uJet ingoma eyakhe anta yona yakhe banike uSiya uMasiya walapha ke kwaNtuni uKhuzani uphusha ngempela yilokho akuncumayo lapha na uNtexa kuntethelelo ngathi siyasikubone lokho kufana noma kuvota ngempela uKhuzani into yakhe uyayimisele uyayenzisisa uKhuzani ukuze aphumelele abantu aziveze kubona yilokho nathi hle sikubona ngoKhuzani kodwa ke ivideo siyibeka lapha ke emsakahle ke sisudibana ke ngokuzayo.